Onua TV onua hwan. Mo chimi na muguo. Ne makofa man kurasefo bi akom di wom. Me kura metime tua moka. Me me je metime tua moka. Asia be kom na ni pay say Captain Smart na moy 30 million, 25 million, 35 million. Let's chimi. Uchimi ama wa bodam. Uchimi bodam Captain Smart. Ja chimi na wonyini. Panyini nyesa. Panyina wa chimi sa de me hu bi da. Panyini ti say Captain Smart de wonyina duri. Chimi ena wo chimi wo social media so. Social media kwa keto bi ti say DJ Switch. E di social media bo brapa. E di social media jen monyama mane ne papa. Who Captain Smart and why radio journalist. Why media juma. And crank it to be to say DJ Switch mo. Strong boy mo. Aba media mu. Wamu megu omu wani mase. Wamu megu omu mame no papa no wani mase. Da bia mo fefem omuji anyumonam ema busia. Na wo Captain Smart ya wo start abrabo na musa. Wo betina radio station so. Wo betina TV station so. Wo betina the same. Social media no so a. Beye enoma na wo ye. Beye no na wo ye. Wo sori a wani chi kokuten. Wo sori a wani chi akufado. Wo sori a wani chi mahama. Wo sori wani chi obi a. Beye sem ko na wo ye. Wo dia de won kan no kreda. Mo ne efem obayifo. Yenko ba be wo be bayi o. Wo Captain Smart wo bayifu so ba kire. Wa kina wo gina ha. Ade a chi wo gina ha. Enumina wo kwa ha. Wo bayifo. Obaye na atan Captain Smart. Mon ka che Captain Smart say me sabato me se ne bayi na atan. Asia wo sori a na wo de kofo agwagwa ho e na me papa kofo e na me ne se e na me ne ti se kwasia wo se kofo na wa twina da kofo timbi na da otirim anka Ghana nka ene se Ghana Smart wo betima di president wo kromfo ya wo kwa abrochire kwa gigi sika every Ghana for esa Ghana ni ambulance and Ghana wa ambulance ti wutimi nkoda da Ghana for wo ha no and Ghana yen kwasese sika Ghana no yen kwasese sika ni abeto ambulance me say Captain Smart yen kwasese sika ni abeto ambulance and Ghana no obi ye e wa bra wunim ko fa so nya sika wajebo sia kra na oni wade ye train lines e won suo so ekufo are na timi na aban mu aban na anya no kwa me kroma kra anya en watimi ye race e to wade say ensuo so e bi si wa Ghana da kwa me kroma na mo fe no saje fo no watimi anya bi ama me sabato ma meto kwa me kroma na mo fe no saje fo no watimi anya de ekufo ado ye mon ka kire me Kwame Nkrumah timi anya do mama ne be. Kwame Nkrumah timi anya de akufo ado ye ya. Kofo ne be ye. Kofo de waye bi. Kofo de waye bi. Kofo twa asapa to wo. O man pani kofo twa asapa. Enti na nado nam sa asapa ne so. Enti sa ose kofo ye bi. Kofo hwa man Ghana. Kofo bo Ghana for dia. Memi asuko no mame catch up Captain Smart say ene wo beifo. E die enti na wo chi akufo ado. Said Yakofo ya wani chenwo dia edi enti na uchi akufado. Captain Smart me busaw. Se wa me yima no. Na wa ya chimi na wuti TV station wona jimi no. Sa onua na enka komu bete wo na o maso omu no. Sa onua station no, onua FM na enka o Captain Smart o ho be chirew. Amu abofom na o maso omu no. Enu tuwudi chimie. Ma be siegu wachi a omusu chimie no jai jimi no na Kevin Taylor ka kire se Captain Smart jai jimi no Kevin Taylor kan me ne atwene because Captain Smart na Kevin Taylor onim se wo so chimi sa no onim se wo so be chimi se de ono chimie no enti se wo so chimi o se jai chimi no ono we straight no ka kire Kevin Taylor we straight order for mu bi no ya de ya na ka se wo mo fa ncheme empenifo hwa mo bi ba frame sabato esraw eya mu dum yeja eya fabra fom eya nani atem eya mense yesremo
Captain Smart nyap enya obi mani turufo amunya ye ye kwa de youth ye nidi na na ado atem ye nidi dwama ma atem ye nidi kofo atem o manyini o mu fie wani mu je ti amidi Captain Smart atem me che wase Captain Smart emu panyini enti me meti wa me mu no je ti amidi Kevin Taylor atem Kevin Taylor emu panyini ti me meti na me mu no enti san kwase afo we me du atem eso mu ya gyimifuo a mo ma me mfa de ano odin ma wo mu no mo nti ase that is all wo bia no ofata respect me jama kwa when you respect Captain Smart in your respect Kevin Taylor in your respect ya which means say they are somebody but they are nobody they are not somebody they are nobody edi entia o mu na ga o Captain Smart a whole journalist na no say na de be gidi mo Ghana ye nim say ya twonfo wo kwaje Ghana fo sika no obedi ye nim say wo ye mpaponi ni wudini dadafo kwase wo ye oje wo tie mu nyina no wo bekom no odin kofo yere wo bekom no wo oje kofo sika di aboafuru enso wo dia social media na so e na wojai woni ne wo sija aboa Captain Smart woni ne wo sija Nessa nkwara bi di mpanifo bi adadwene Ghana ho atema. We need to talk, we need to speak as a citizen of Ghana. Emre do see ebie adwene kire NDC for mo di Ghana broche. NDC for mo ya party bi you have no vision. Mo mi kan no kranche mo. Na nye sika nchani o nchani akama be pa bi adi. Se ka o nchani akama ba NDC party office. I know you guys say you share the money. That is why Ghana no enkoranim. Yen tiatas na wa bamba mi tiatas ya woti woni tum yen tiatas na wan dis ni a woti parliament Ghana tiaoka tiatas ya woti woni tum. Are you serious? Are you people serious? The tax have been approved and the tax ni ebetua approve and the budget na approve and the ton na ye free kwam approve. Yes Ghana for you ton free wo and this for do to sika che and this for my Ghana to sika che adoba for mu tia to biem ba o mi ada roma what electronic system say wutua bibi ma Ghana kwa ma ne hawati Ghana ni wutia me a video no mo mi amia money na money afrafra ebi mo say video no ne ankua ni modofo idi ano voice about the youth for Kenya pon e me dipanyini bi atem be de kan Ghana che Ghana for ni bi wo Ghana ni a wo tia brochira wo nko ofie da wo Ghana ni a wo tukwan a wo ko ofie ache kawa no tum now ya malogwe wo friti Ghana no na Ghana na wanya fe wo ti Ghana na system bi nya enu ti na kufuado na hura mane a wodi na tem akufuado na wo hura mane a wodi na tem no say akufuado no na ba mu ni yesi Ghana fo ye Ghana se Dubai ye pese Ghana sa brochire ye pese Ghana se South Africa etimiti South Africa na mti ameka say Metia South Africa na metia make say South Africa system na kufuado de abagana. A kufuado today have a vision of Mandela. The kufuado you insult no. The kufuado you criticize no. The kufuado you claim he's a bad government no. He have a vision of Nelson Mandela. So you can yes like this a country katacha fifa. Kawanu tumo on make come against you. Eh president de no. Akwabi so de say your friend say ade ya wase ade CSF common sense family who common sense family na wo ye kanyansa won tinyansa se no who common sense family na ye kan ade ababo o man ya won ti ase no common sense family musa ankwase for you to way musa gyimifuo way am ye didi akufo that time all because say you can talk all because say you have loud mouth Kino faliata da Ghana ho mumu wana da Ghana ho